Halo friends, tehnya na blog re sanam koge sagun daram. Tehen do pun sagun senok kana neto na dah botol isa baka neto chalak lagat di sanging dia. Toge delabon to cycle tuling dia proko lagat. Note dah botol isa ba node ling akaya jika cycle ling lagayan ha. Neto ling acur lage. Neto ling oroko kana. Chalak kana ling neto di sanging dia ketik logon ling oroko kana. Kenalin noy kulhi neto noteling ejurna nokate chala huyuga neto noy seterna le neto main road re setelna ketik hawa bujuk kana neto ठंडा bujak kana anto chalak kana ling time sere taling mid hor jota menaya anjing marang kana sanging nyok gya kati untuk main road note nase nak parak kana setar huina ar कम से कम 10-15 मिनट halo दोस्तों नोय तो पूर्ण सकला तो नोते लेके kana नोका पूरा गोटा ये kana लेटब गया नोते नेल गया नोय चिल का लेटब गया आदो नोआ गेले इदी लगत ले हेज kana नोते जे था ओतरे पूरा नोडे मिना आपे से तो काल का है ना कमेंट करते लई पे आले ठे दोनों नुका मिना ada pun adi alga te nyamuk kana jibur tisku nukan alga te beli nyam le ada ona siti le hele kana road dhare adi alga te nyamuk kana ada ona te idi adi dengan kurang pada tere jaka apa boleh idi kana hamal kan boleh idi kan ya ada kurang berat tale buduk ya no tole reject kana asa jula reh bai sa ulo de heran ar one ar no on te to urak li seterena no mi ghadi kilin dugub nyo ena no de nyen dare akan ge agu ki alin adi mala adi cerha ge botal adi mulayan ge ya di sangin khol li agu ke na seta 7 baje le odok le orak kon to kom se kom 2:30 laga 5-10 minit gan bagi mena no ele seterena na to langa giling gitu ana to dulu kita nali no baka ko di juru nang gajak linya adi cerha hak ling agu ki an oi napai haraga mulayan ge ya pernah beramat tul boleh tul kare adi hortel tul abariya kale udah gaya se pura hamal dia no adi mulayan dia no oi tara pengen dare masena kan dia pura kudo kulo adi muskil gilen buje ya to no oi nyelet dia pe no kana deko na phata utarena oi bagar no to pa utarena to jedo bai gana ol tele ngori muskil tele agu ka adi to tele senerka adi sena to laga ka tele chala nahi ju kalam tele hejena bas saya video redo mat bye bye nina ge arbon ya pamana vlog re